cyumba babahudumiye bari mu cyumba babahudumiye ngo Imana ibaha mapu. Iyo usenze Imana iziguha mapu. Imana ibaha mapu irababwira ngo bagiye no kwiyongeza Petero. Mutabare muhudumiye muhudumiye bagiye kwiyongeza na Petero. Ngo abera ngo bagira umwete wo gusengera Petero. Bagira umwete wo kumusengera. Ongere dukomere Imana amashino kure. Haindi ndirimo va mu mutima uretse yo kuvuga Yesu warakoze. Haindi ndirimo va mu mutima uretse Pima Mana we turagushimira. Turagushimiye Jehova. Tabihe changurupfu isatumanye tabihe yawa changurupfu yo biza tumanje Imana yo mu ijuru himbazwe ibihe n'ibihe. Hashimwe data wa twese. Hashimwe umwami w'abantu. Hashimwe Imana iziduha umunezero. Hashimwe umwami uzutunezeza. Mu bihe byose uko byaba bimeze kose Imana ishimwe ko iziduha umunezero. Umunezero ntugugwa amafaranga. Umunezero nta kiguzi wogura. Nta faranga utanga ngo unezerwe. Wowe uzitanga ukanezerwa akanya gato. Ariko uburyohe bwo mu nzu y'Imana ni uburyohe butagereranywa. Ibyiza biba mu nzu y'Imana. Ababonye data kandi muri we hari mu bugingo. Dusome rya jambo dufite ry'uyu munsi. Kimazi araza kurisoma ariko reka nsome cyangwa risome yatemeye. Mwaduhaye mwana wa mama. Ngiye gukora senteze gusa n'amagambo abiri mvuga. Izakozwe n'ibyo baganiriye. Ibice bibiri n'umurongo wa mbere. Umunsi mukuru wa Pentekote ugeze bose bari bakoraniye hamwe. Nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru. Umuriro ubatungura uvuye kwa data. Umeze nk'umuyaga w'ishuheri. Wuzura inzu yose bari bicayemo. Haboneka indimi zisa n'ibirimi by'umuriro. Zibajaho bose. Rimwe ku muntu urundi ku wundi. Bityo amen. Marko ibice 4 umurongo wa 9 nako karongo gusa. Marko ibice 4 umurongo wa 9 haravuze ngo nuko Yesu aravuga ati ufite amatwi yumva naho niyumve. Amen. Subiramo da kandi cyane. Nuko Yesu aravuga ati Yesu aravuze ngo ati ufite amatwi yumva. Ufite amatwi yumva utari gipfa amatwi. Ngaho niyumve. Subiramo kandi rimwe. Nuko Yesu aravuga ati Yesu aravuze ati no mugoro ufite amatwi yumva. Umuntu wese uri muri kino cumba ufite amatwi yumva. Ngaho niyumve none nibihe bidashira. Amen. Dukomere ijambo ry'Imana amashi. Hallelujah. Ndashimye mu magambo abiri. Ijambo rya mbere dushimye ko Yesu ari umwami w'abantu. Mumfashe tumukomera amashi menshi. Ndihuta rwose ndakoresha umwanya muto kugira ngo dukore za operasiyo zindi umwuka ari butange. Ijambo rya kabiri nshimiye urubyiruko rwadutumiye guhera ku muyobozi wabo Kimazi ndetse n'izindi nzego bakorana na perezida wabo. Imana ibaha umugisha.
turabakunda, turakorana umunsi kundi. Mwarakoze kudutekereza kugira ngo tuze kuganira, habe niyo tutoganira, kuza gusa gutaramana namwe, kandi niyo mutadutumira nari twari kuza no gutarama. Nukuvuga ngo nje nasinye n'umwami Imana kontra yo kumutaramira kugeza mpfuye. Simfite gusinyura, azonsinyurira wenyine ambwiye ngo igitaramo kirashize icara nanje ngutaramisha, ariko njewe simfite gusinyura na Yesu. Hallelujah! Hey, hallelujah! Amen. Ivyo ni hame nta musinzira wonkura ku Mana, habe no ninde musinzira ntawe, tawoza ngo ambwire ngo sinyure na data, ntawe. Tawe ndabatangarisha bari Bukavu n'abari hano n'abari muri Aziya n'abari tawe pastor, tawo nkura itangazo gihute. Hey! Sema hallelujah! Hallelujah! Iyo ni announcement y'umwuka wera. Narabisinye ko nzakorera Imana nje n'uruzaro rwanda, kandi nabo nibatabikorera nabo kazi yako, gusa nzobahudumiye abakorera Imana, ariko nje mubiri nasinye kontra n'umwana, simfite kuiva. Ijambo rya kabiri, ndashimiye umushumba ndetse n'izindi nzego bakorana, abapasteri ndetse n'umushumba mukuru, Imana ibahumugisha, n'umudamu wawe mama bishop, Imana imumugisha, n'abantu bitonda cyane. Umushumba uzamwitorera akamabareba gusa akabihorera, uwo nje niwe nkunda. Apana wundi umbuza ngo narondogoye ngo nagize gute. Umwuka yavuze ngo ibintu bikogwe ugomba kubirebesha amaso, apana gukritika ibintu z'umwuka. Aba bashumba rero nza mbona bazamaza bagashira akaguru ku kandi guke, mwarangiza mukaba microphone zera mugata, suko uzutugira iminsi yose Imana izagumugisha, kandi n'igiterane twagihudumiye kizogenda neza. N'abataratanga ifaranga z'umukutano muzitange muzane karaga kashapu baba bakobitaho mukoza ifaranga z'umukutano, mugura amakoti ya pastor, mugura ibintu byose, mugure kugeza ku biri mu rugo. Imana ibahumugisha. Ijya kabiri, ndashimiye abashumba twagendanye, Pastor Peter ndakubaha cyane, Imana igumugisha, na pastor wundi yagiye ndabona na pastor hano, Imana ibahumugisha. Abasore baje gutarama mwese data bagirire neza, abacuranze espoir, Imana igumugisha. Rero ndaganira amagambo make kubera ko amenshi bayavuze, ariko nje ndatanga conclusion gusa nitumara dukomeza izindi gahunda. Hari abantu bagikenese nko kumva ijambo ry'Imana mo hano, muri hano tuganire se nk'isaha mwoyitegera amatwi mukayumva, kuko mfite amagambo menshi umutima novuga isaha zibiri none ampagaze kazivuga zigashira, kuko ndabifite mu mutima, ariko muntiza amatwi gusa n'amaso iminota mike. Ndavuga iminota mike cyane kugira ngo dusengerane dutange izindi gahunda. Twavuga cyane ngo haleluya, haleluya. Twasomye rero ijambo ry'Imana, Bibiliya yatubwiye ngo baratubwiye ngo tuganire ngo mu cumba cyo hejuru. Ni bande bagomba gutura mu cumba cyo hejuru? Nibo mbabwira kondisiyo z'abantu bamerewe gutura mu cumba cyo hejuru, nabo gusa mbabwira. Ibindi umushumba yabivuze, undi wageye yabivuze, simbabwira, ndababwira no ku mwuka wera gake. Tuvuge cyane ngo haleluya, haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo umunsi wa Pentecoste ngo usohoye, ngo bose ngo bari hehe, ngo bari hamwe. Tuvuge ngo amen. Kandi ngo bahuje iki? Bahuje umutima. Bose ngo ku munsi wa Pentecoste ngo bose ngo bari hamwe. Ubundi Pentecoste ntivuga umwuka wera. Pentecoste mu Kigiriki ivuga iminsi 50. Niko bisobanura. Iyo minsi 50 ikavuga iki nayo? Iyo minsi 50 harimo iminsi 40 papa. Iminsi 40 Yesu yapfuye akazuka, araza yereka abigishwa. Yaraje abiyereka iminsi 40 bakorana za operasiyo zose z'umwuka wera, akabereka amako bazohura nabo, akabakorera za operasiyo zitandukanye, agakiza ingwara n'ibindi bintu byose mu minsi 40. Iminsi 40 ngushire, turi kumwe tuvuge ngo haleluya, haleluya. Iminsi 40 ngushire, arababwira ngo rero ngiye kugenda ariko ndabasigira rendezvous, muzondindire hehe? I Yerusalemu. Ariho muzondindira iminsi 10 muzotegereza, muzondindira I Yerusalemu. Tuvuge cyane ngo haleluya. Abigishwa ngo baragenda barindira Yesu I Yerusalemu. Yesu ngo azamuka bamureba ngo igicukira mu Kingiriza agenda bamureba. Pentecoste rero ngo igera ku munsi mu Bayuda, uwo munsi wa Pentecoste wari umunsi ngo wo gusarura.
yari iminsi yo gusarura. Pentecoste ntibivuga umwuka, wari umunsi w'abayuda bagiraga ibirori byo gusarura, kuko hano haba Australian Day cyangwa ibindi bintu bino by'ibigirwamana nza mbona bamamazana, bazama bavuga ngo konje yo kuramya ibigirwamana muri Australia. Bira bishweka byahano bazama baduha konje ngo habaye ngo umunsi wo kubiserebura. Mu bayuda rero naho habaga uwo munsi ngo w'isarura, ari wo wa Pentecoste. Tuvuge cyane ngo haleluya, haleluya, kandi cyane haleluya, haleluya. Yesu rero ngo uwo munsi ngo wageze mu munsi wa 50, amanutse yasezeranyije babigishwa biwe 10, ababwiye ko azabasanga ya minsi 10 ishize. Igera ku munsi neza bihurirana na wa munsi w'isarura wa Pentecoste, ngo birahurirana. Bimare guhurirana ngo uwo munsi basanga bari mu cumba yababwiye cyo gutegererezamo umwuka wera. Tuvuge cyane ngo haleluya, haleluya, kandi cyane haleluya, haleluya. Umwuka rero ngo abasangayo bari mu cumba cyo hejuru, bicaye bategereje kumva ijwi ry'Imana. Pentecoste rero Pentecoste, umwuka wera uhurirana nuko Yesu yatanze randevu yo guhura abigishwa nabo mu cumba aho yari yabasezeranyije ko bazahura. Ngo bari abigishwa 120 bicaye bategereje umwuka wera mu cumba cy'amahombe bicaye. Ico cumba narasomye kiza kivuga ngo hakorerwagamo ibintu byinshi, harimo kuganiriramo, gusengeramo, ngo kwakiriramo abantu. Ico cumba nizo operation zakorerwamo, baganiriragamo abantu bakaza kavuga amakuru y'ubwami bw'Imana, bakuzuzwa, bagahanura, bagashamburiya, abandi bagataha. Abandi abashitsi baza bakabicaza muri cya cumba, bagasenga, bakavuga imirimo y'Imana n'ibitangaro, bakavuga guzuka kwa Yesu, bakavuga kugaruka kwa Yesu. Muri cya cumba Yesu yabasanzemo. Tuvuge cyane ngo haleluya, amen, kandi cyane haleluya, haleluya. Yesu rero arababwira ngo nzabasanga i Yerusalemu, ariho muzandindire i Yerusalemu. Uwo munsi rero ugeze, uwo munsi ugeze ngo umwuka wera abamanukaho, ngo indimi zimeze ngo nk'umuriro zibamanukaho, ngo buri rurimi rukaza ruza rukaja ku muntu, ngo agace akarimi gatoya kakama kamanuka kakaza ku muntu, akarimi kano kakamanuka kakaza ku muntu, undi ku wundi. Abantu 120 ngo bagaragaraho indimi z'umuriro ziciyemo, buri karimi kakaza kagenda kaja ku muntu. Akarimi k'umwuka wera kakaza kakinjira ku muntu. Haleluya, akarimi ngo karaza ngo indimi zigabanije zimeze nk'umuriro ngo zibamanukaho bari bicaye, ngo buri muntu wese akaza yamayuzuzwa le malava tamle elonde la ba. Ururimi rw'umwuka wera ngo rumugeraho pastor, rukaza rugera kuri buri muntu wese aho yicaye, ngo akuzuzwa. Nguko twicaye hano twese, akarimi k'umwuka wera kakaza kakagera kuri gikundira kamashamburi. Dushamburiye mariage mu izina rya Yesu. Tuvuge cyane ngo amen, kandi cyane haleluya, haleluya. Bamaze ngo kuzuzwa, ndababwira ibintu gusa bibiri, kera ndarangije simvuga ibintu byinshi, ndababwira ibintu bibiri conditions zisabwa kugira ngo ube muri ico cumba gusa. Ntayandi magambo, nari mfite amagambo menshi ariko sinyavuga, ndavuga conditions zibiri zisabwa gusa kugira ngo ube muri aparo, uture mu cumba c'abanyamwuka. Ni cumba c'abanyamwuka, ugomba kuba mwisi y'abanebwe ariko ukaba mwisi y'abanebwe ariko utuye mu cumba c'abanyamwuka. Nubwo Theo yaravuze ngo dusangira nabo, nubwo tumeze nkabo, nubwo twirirwana nabo, ariko ntitugomba gusa nabo. Ino si yuzuye abantu, nta muntu n'umwe udafite umwuka, ariko abantu buzuye umwuka w'Imana ni bake. Abantu buzuye umwuka w'Imana si benshi, twese dufite umwuka, ntawe utawufite, ariko abantu buzuye umwuka w'Imana ni bake. Tuvuge cyane ngo amen, kandi cyane haleluya, twongere tuzamura kavorime haleluya, kandi cyane gakeya haleluya, kandi cyane haleluya, tuvuge ngo haleluya. Imana rero iramanuka imanura indimi abera bicaye mu cumba ngo baruzuzwa bose, buzuza umwuka wera. Ngo guhera ko kanya Petero yamahaguruka atangira kuvuga ubutumwa bwiza, ngo abwiriza abantu 3,000, s'il vous plaît, 3,000, kubera ko byahuriranye na wa munsi w'isarura, ngo yamasarura abakristo 3,000 arasoroma bamabaza kuma 3,000 bisanga 120 bari bicaye mu cumba. Uwo munsi itorero ngo ryama ritangira, uwo munsi itorero rya mbere ryatangiranye abakristo 3,120.
iparuwasi ya mbere iyo paruwasi. Haleluya, sema haleluya. Hamatangira abakristo bama batangira kuramya, abaririmbyi bakimazi baraza, abandi baraza, bama batora groupe, bama batora abashinzwe amahombe, batora insego zose, bama bicara bararamya 3,120 bama batangira itorero rya mbere. Uwo munsi umwuka wera yabamanuke. Sema amen. Amen. Kandi cyane haleluya. Haleluya. Kandi cyane haleluya. Haleluya. Ibintu rero bibiri bisabwa kugira ngo wemererwe gutura mu cyumba cy'abanyamwuka. Muri upper room, icyumba cyo hejuru, bisabwa kugira ngo uture mu cyumba cy'abanyamwuka. Nibyo ngiye kubabwira. Kandi n'amasozi n'indondogora muri hangana, ariko ko ndumva ari bibiri mbabwira gusa. Ikintu cya mbere cy'abantu bemerewe gutura mu cyumba cy'abanyamwuka n'umuntu s'il vous plaît, abana bari hano, urubyiruko ruri hano, jewe sindugira ikibazo. Umuntu uzuza akavuga ngo urubyiruko rwa hano hose hari ngo rugira ikibazo, wowe njewe turi kumwe. Untambe urubyiruko rufite ikibazo, urubyiruko muri normal 100% muri sawa. Takagira umuntu uzobaca intege ngo urubyiruko ngo nta rubyiruko mumeze neza. Umuntu utameze neza yo barunda, ariko urubyiruko njewe nasanze hano tuza dutaramana umunsi ku wundi. Mupanze neza, ntimugapanguke bamana, muzama muguma ku mupango, muzagume ku mupango, murebere kuri bamuze mwemwe mwama mupanga. Undi muntu ushaka kubanyuza inzira za kinyokanyoka, inzira za mwebwe gusa mugume ku mustari. Sema amen. Amen. Ninde rero wemerewe gutura muri ico cyumba? Umuntu wemerewe gutura mu cyumba cyo hejuru aba yujuje ize kondisiyo ya mbere, agomba kuba ari umunyamasengesho. Ndababwira ku gusenga gato, ugomba kuba ugizwe no gusenga. Ndabisubiramo, ugomba kuba uri umunyamasengesho kugira ngo wuzuzwe umwuka we. Ugomba kuba uri umunyamasengesho kugira ngo uturane n'abanyamwuka batuye mu cyumba cyo hejuru. Ugomba gusenga. Umuririmbyi yaravuze ngo uze ufata umwanya wiherere usenge, ubwire Imana yawe, uyibwire amaganya yawe, uyibwire ibiri ku mutima wawe. Erega ngo irakumva. Usuka amaganya imbere y'Imana yawe, uyibwire ku murongo, data ngo weneke, data ngo weneke, data nkenene, data ari maso kuko. Usabwa kuba uri umunyamasengesho. Yakobo yaravuze ngo twaturanire ibyaha byacu, ubwire mugenzi wawe ngo mbabare. Nimumara kwaturana ibyaha byanyu ngo mukizwe, kuko ngo amasengesho yo mukiranutse ngo agira umumaro mwinshi iyo abisenganye umwete. Umuntu ukeneye gutura mu cyumba cy'abanyamwuka ugomba gusengana umwete. Apana gusenga kuko batangaje, apana gusenga ngo kuko ngo abandi bagiye gusenga. Ugomba kugira umunsi wawe wo gusenga. Tukaza ujya kuwa mbere ngo ugeze n'iyinga, umara umwaka wawe ujye udafashe umunsi wo gusenga. Umuntu azamajya umwaka ugashira pasi, umwaka ugashira adafashe n'umunsi n'umwe wo kwinginga, wo kuja imbere y'Imana ngo asenge Imana. Umwaka umuheruka kwiyiriza ryari? Ko ndabwira abakecuru bajyamye bari Bukavu, abari hano muri sawa. Ninde muntu uheruka gusenga ugafata umunsi wawe ukavuga ngo Mana, uyu munsi ndawigomwe mu buzima bwanje, sinzojya kugeza Yesu agarutse, nzoza ngusenga. Ntibikunda ko wuzuzwa umwuka wera udafite amasengesho. Ntibikunda utazusenga, ntibikunda. Erega iyo dusenga tuganira n'Imana. None se nukenera kuganira n'Imana, uraganira n'Imana. Iyo usenga uganira n'Imana, wamara kuganira n'Imana, Imana ikakubwira amakuru. Umenyera amakuru mu masengesho. Turi kumwe tuvuga ngo amen. Umenyera amakuru, imigambi y'umwanzi yose tuza tuyihukishwa n'amasengesho. Uzusenga Imana ikakubwira ngo wicana hano hari akadayimoni kaguteze, ntuhace ukahasimbuka. Amasengesho, iyo usenze Imana izikubwira imigambi y'abana, Imana izikubwira amakuru, Imana izikubwira mapu y'ubuzima. Iyo usenze Imana, tidusenga kuko dufite ibibazo, oya, dusenga gusa kugira ngo tuganire n'Imana. Usenga kugira ngo umenye icerekezo, usenga kugira ngo uvugane n'Imana,
kugira rero ngo ube mu cyumba cy'abanyamwuka tugomba kuza mu cyumba cy'abanyamwuka utari umunyamasengesho. Apana ibi ngibi byo kugushinga titre y'abanyamasengesho. Sunzu yaravuze ngo nubona kwegetseho titre y'abanyamasengesho mu itorero uzomenye ko bakurereza. Nta muntu utari umunyamasengesho ntibakazababesha. Bazabikwegekaho kuko babuze aho babyegekaho gusa, ariko twese turi abanyamasengesho. Ngo shengo ntibindeba ngo nibyo abarunaka, oya ntago nibyawe. Ese kundarondogoye tuvuge cyane haleluya. Kugira rero ngo uture mu cyumba cyo usabwa gusenga, usabwa gusenga, usabwa kwiherera ugasenga, usabwa kuba mu muriro wo gusenga Imana. Babivuga batabivuga si ngombwa ko babimenya ngo bamenye ngo muzamurara hano musenga. Wibwira n'umuntu wawe ibanga ryo gusenga, muzamutangaza ngo muge gusenga kugira bigende gute, ngo bamenye ngo mwagiye gusenga gute. Jewe nta muntu uzumenya aho uzasengera, ntawe uhamenya kandi ngo ari mu masengesho. Uzutangariza nde kugiye mu masengesho kugira ngo agufashe iki? Kugira ngo akumaririke. Fata umwanya wawe ntitukabe nk'abafarisayo ngo bajaga muri highway ngo bagapfuka kugira ngo isi yose imenye ko baba basenga. Mana twaje imbere yawe, Mana twaje imbere, dore turabakiranutse, abandi ni abapagani, dore runaka ntazasenga nitwe banyamwuka, dore oya. Ariko we nusenga ngo ugende mu cyumba cyawe ngo nurangiza ngo ukingure ushireho igufuri, uce mu maso usenga Imana. Usabwa gusenga kugira ngo ube mu banyamwuka, ube mu cyumba cy'abanyamwuka, usabwa kuba umunyamasengesho. Tuvuge cyane haleluya. Herode ngo umunsi umwe ngo yigeze kwica Yohana, ngo amare kwica Yohana ngo atekereza pastor kwiyongeza ngo Petero, ngo ariko ngo abanyamwuka bamenye ko wisamarada, ngo abanyamwuka bamenye ko agiye kwiyongeza Petero, ngo bari mu cyumba babahudumiye. Haleluya. Bari mu cyumba babahudumiye. Bari mu cyumba babahudumiye ngo Imana ibaha map. Iyo usenze Imana iziguha map, Imana ibaha map irababwira ngo bagiye no kwiyongeza Petero. Mutabare muhudumiye bagiye kwiyongeza na Petero, ngo abera ngo bagira umwete wo gusengera Petero, bagira umwete wo kumusengera. Iyo mugenzi wawe yahuye n'ikibazo uzumuvuga, uzumusengera, uzumuganiriza, uzumwegera, uzumugira ihe nawe, uzufata umwanya wo kumusengera. Abanyamwuka iyo mugenzi wabo yatatswe n'abadayimoni bazabiherera bakamusengera, bagasaba Imana, Imana ikamutaba. Tuvuge ngo haleluya. Bariherera ngo barasenga, ngo bagisenga yaragoswe ngo n'ababodyguard ngo 16, ngo umunyururu wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, bane, ngo ariko ngo abera bahudumiye. Baririmbe mu nzu y'Imana, bari guhudumiya, bari gusenga Imana, babuzuzwa bashambure basaza. Imana ibabwira amakuru, irababwira ngo Petero aho ari muri gereza ngo avamo, ngo bose babireba, ngo akazaca ku munyururu akagenda, kubera imbaraga z'amasengesho. Amasengesho yabera ashobora guhindura imigambi y'abazi, ashobora guhindura mana we imigambi y'abazi. Haleluya. Barahudumiye Petero ntiyabagipfuye avamo, kimazi yabivuze. Sawuli yigeze guhiga Dawudi, ariko irama narayikunze. Sawuli ngo ari guhiga Dawudi ngo amenya ko irama hari icumba c'amahoro, hari icumba cyo guhudumira Imana, ngo aragenda ajirama, ngo akigerayo ngo bamamubwira ngo icara ntacu uzaba. Ahangaha washitse, icara hano wageze irama, ntacu uzaba, icara hano. Sawuli ngo yohereza abagabo baragenda ngo bashike bama bafatwa, ariko ibintu by'Imana. Abanzi bawe baguhagurukiye nibagushaka bazofatwe bagwe mu mutego wo gukorera Imana. Amen. Wowe gusasenga, reka kuganira, reka kuvuga ibindi. Wowe gusasenga, umuntu nakwanga, wowe gusasenga,
umuntu nakubwira iki wewe senga nurangiza reka kugwana reka kuvuga tukazuvuga uzusha mu cumba ubwira Imana ngo Mana ndagusabye Mana ndakwingiza Mana ndabara Imana n'umutabaza Imana izayumva abayisenga. Sawuli umunebwe ngo yarashitse ngo agiturukiriye iwe ngo ntiyasenze ntiyafashwe ngo yamayivuruguta ngo yasenze yambaye ubusa niko Bibiliya zivuga. Iwe yamayigaragura arigaragura abo umusazi ngo yatangiye gusara kiriri ngo abasirikare baravuga n'abandi tese no na data arafashwe. Afashwe gute? Data bujwa nawe afashwe. Ibi ni ibisazi none bimufasha. Afashwe n'abadayimoni bahe. What happened? Niki kibaye ngo iwe arivuruguta arasara kubera imbaraga zo gusenga. Usabwa gusenga kugira ngo uture mu cumba c'abanyamwuga. Usabwa gusenga. Ijambo rya kabiri. Bless you. Ijambo rya kabiri kandi ndasoje kubera nababonye mwarusha. Usabwa gusoma ijambo ry'Imana no kumva ico rivuga nico rigutegeka. Nakosoreza ibindi ndabireka nzobivuga uta. Usabwa gusoma ijambo ry'Imana. Si ngombwa ngo usome ijambo ry'Imana ngo ubwirize. Oya. Mwese ntimuzoba bavuga butumwa. Oya. Si ngombwa ngo usome ijambo ry'Imana ngo uzabwirize. Abenshi dusigaye tunarisoma uko batubwiye ngo turahagarike. Nuko batubwiye ngo turabwiriza, nuko baguteguye ngo niho ukora ikintu runaka. Akaba ariho ubumbura bibiri ukaja gusoma. Umva makuru. Iyo usoma ijambo ry'Imana, iyo usoma ijambo ry'Imana, Dawidi yaravuze ngo nabiki ijambo ry'Imana mu mutima wawe ngo kugira ngo mwami ngo ntazagucumuraho. Iyo usoma ijambo ry'Imana tuzi ucumura. Biragoye ko iyo usoma ijambo kuko risari kubwira amakuru. Biragoye ko usoma ijambo ry'Imana ngo ugwe mu caha ovyo. Tuvuge cyane ngo amen. Hallelujah. Usabwa gusoma ijambo ry'Imana kandi ukumva ico rivuga. Yakobo yaravuze aravuga ngo ntitugapfe kumva ijambo ry'Imana tudakora iby'iryo jambo ry'Imana. Ntimugapfe kumva ijambo mudakurikiza iby'ijambo ribasege. Ntimugapfe bana batoya ndabingenze kubw'imbabazi z'Imana muzumve makeya muyashire mu bikorwa. Nivyo bizabagirira akamaro. Uzumve make uyashire mu bikorwa. Yesu yaciye umugani aravuga ngo umubizi umwe niryo ndangirijeho gira mbareke mwasinzire ngo yasohoye imbuto umunsi ngo zimwe zigwa mu nzira ngo ziguye mu nzira ngo inyoni zirazitora ngo zirazijya. Ivyo ngivyo ngo abigereranya n'abantu bumva ijambo ry'Imana nkuko batuganirije kuva mu gitondo ngo ako kanya Satani akamaza akaritwara. Ako kanya bakibiba gutya ako kanya ijambo ry'Imana bakamaritwara. Strategy ya Daimoni yagiye inama n'abazimu bi waravuga ngo abantu tuzatubareka basirimbe babwirize bavuga ijambo ry'Imana ariko ntiturishire mu bikorwa. Musirimbe dusirimbe tubiri zuya dusaragurike kora ku kidari papa. Usirimbe ariko ntushire mu bikorwa ibyo wakora. Niyo nama y'abadayimoni ngo imbuto zikigwa mu muzira ngo inyoni zirazitwara biba birarangiye ngo izindi ngo zigwa ku kana ngo zaguye ku kana ngo kubera ko nta mizi zari zifite ngo iryo jambo iyo abantu bamaze kumva ijambo ry'Imana banezerewe nkuko twabaganirije kuva mu gitondo ako kanya mukinezera mukijya mukamumwumva riraryoshe ariko kubera ngo ijambo ryaguye ahantu hatari imizi tirigire impact ku buzima bwawe kubera ko nta mizi rifite ntaho mushinze. Izuba gusa ryava kubera nta mizi. Tuvuge cyane haleluya. 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 Izindi mbuto ngo umubi uzaziteye ngo zigwa mu maho. Izaguye mu maho. Ngo amaho ngo arazinika. Amare kuzinika ngo ako kanya. Izo ngizo bibiri zigisigereranya n'abantu bahura n'ibibazo, bagahura n'intambara, ugahura n'ingwibazo, ugahura n'amakuba kubera ko wahuye n'ibigeragezo bikakuniga. Ijambo ry'Imana ntirigire ikintu rikumarira mu buzima bwawe. Ariko ngo izindi ngo zigwa mu butaka bwiza ngo zera ngo 30 ngo zera 60 ngo izindi ngo zera 100 kubera ko zaguye mu butaka bwiza zumvisha ijambo ry'Imana. Abo bantu rero barira imbuto nkizo n'abantu batuye mu cumba cyo buzuye umwuka w'Imana. Amen. Tuvuge cyane haleluya. Haleluya. Usabwa gusenga byakwanga byakunda
kugira ngo ube mu cyumba cy'abanyamwuka usabwa kumva no gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo umenye ibyo urimo. kambarekeraho kubera umwanya ariko ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, kubw'imbabazi z'Imana, kubw'imbabazi z'Imana mushora imbaraga muri ibyo bintu, mutitaye ku bindi, mushora imbaraga mu masengesho, mutitaye ku bindi, mushora imbaraga mu ijambo ry'Imana, musome ijambo ry'Imana, musome ijambo ry'Imana, niho muzabasha guturana n'abanyamwuka batuye mu bwami bwo mu ijuru, niho muzabasha gukorana n'Imana. Ntago erega ntibikunda kuba mu cyumba cyo hejuru cy'abanyamasengesho utazusenga, udasoma ijambo ry'Imana, udakurikiza iby'ijambo ry'Imana ari gusaba. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Amen.